Ole chi bai ule tumpang chuanin kan lo lom chewa voini hen Stanley mo drill 600 watt drill set kan ti don ni kanon review le don in hu thai ang hian hei hi ani a hemi hi a Stanley drill ver chu ni ta in hu thai ang chuan corded drill mo Stanley 600 watt ani a 13 millimeter ani a mo achak size akha 13 mm ani a ti chuanin 600 watt ani achak thakho mai ti chuanin he ta hianin ama hianin hei chom sang sang ron ne drill bit hi engzan nge ron chom pariat som pahni aron chom mo thing thir le cement drill bit aron chom ati chuan he ta hian self driving screw le screw shante tlema zong ron chom bo ka ti chuan he tla hianin hei a screw head kan ti do dem ni kharon chom he ta hianin ama aeng lawa mo as a driver to a shaft a kan ti do nem ning tin nge kan lam thin ka hrechi alo aron chom bo ka ni ti chuan he ta hian elen ki mo el wrench kan ti akha a om boka tu bo aron chom boka pliers pakhat aron chom a screwdriver tester ni hal bok aron chom boka ti chuan he ta hian a handle oma he ta hian a guide bar oma ti chuan 3 meter mo measuring tape le hei katar aron chom boka ni kalo mu mai aduma chu aron chom ho ani a hei hi tuna hian rupees sang thumin ti hian a setin kan sale ani rupees sang thumin tuna hian a setin kan sale a hi a thakop mai hei hi aman hla vele na chu in ria tur chu hemi a drill mo Stanley drill hlang ringota hi a accessories a po heile hemi a drill ringota ti mela a guide bar a hi tel mai thei tel lo mai thei ti hi rupees sang hi zaruk sang thum don te ani a online a po ti chuanin dora phei chun aina tongim ka khilo 13 mm 600 watt ani a to takani chu takara a drill set kan ti don nge a box a set top anga sang thuma lei thei chu man hla katar ringot po hi Stanley a hi a shan pain han en ula I a shan pan zor ne ka chon quality ka chu nang lo deu mai thei ama ero chu katar shim he tiang size a po hi mo rupees zaleti mandai niang kashia solo chon mo I online a phaiso Stanley katar phai ka chu zani ti don zani somnga te ni ama ero chu dorvela stationery katar pa ngai an zor ang te po he tiang size chu zaleti mandon ani a drill bit ringot te po hi in han en shim mela aman tlom he tiang an ron som chu a thawak lo po kan lo ti ni mai thei mo he ta a tha high end a shan pa branded chu an tho ama ero chu tiang pa ngai me mai chaina siam po lei do ni la mo he ta zani da sum zanga aniem zariat mandon ten ni tin a Stanley big branded ringot te po in han thirila tau dei ani asana lei don chon mo tin hemi ang chi ringot po a screw mo hemi a screw le eng lawa ringot po hi how tak ani ti khakan shiat le nga ya tawlu tu kani ti chon hemi a screw ringot boy engzat man nge ni thin kha cheng hi cheng khat pakhat ringot po mo cheng man don te ani thina khatiang zel khan measuring tape te po khatiang zel khan ani a tubo ringot te po tawlu tu kani tin hey pliers te po hengte mo asang khan chu rupees sang thum a drill ling machine ringot in leina tura khan abak zong thil sang accessories in man tang kai thei tur thila kha anon chom tel tir tinani a tin choita kang khan he ta nge a branded lo engmani thil in chom du ang khan ni lawa an ni hawi chu Stanley ani world class brand Stanley mi puina kan stiat lar mo mystery le na thok I na kan stiat lar mo mi mal mana tan pon atha rupees sang tum chon thatta kari chu kan han soitel do ni thatta kari hi rupees sang thumin kan se le